لو حفظت ال 15 جملة دول هتتكلم ألماني بسهولة. Part 3. Heute lernen wir 15 New Deutsche Sätze für deinen Alltag. Los geht's. الجملة الأولى: Ich habe heute zu viel tun. مرة تانية: Ich habe heute zu viel tun. معناها أنا عندي حاجات كتير. الجملة التانية: Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? هل تستطيع مساعدتي؟ Ich bin gerade beschäftigt. Ich bin gerade beschäftigt. أنا مشغول حاليا. Was machst du heute Abend? Was machst du heute Abend؟ يعني ماذا تفعل في المساء؟ النهاردة في المساء. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Ich lerne jeden Tag Deutsch. أنا أتعلم اللغة الألمانية كل يوم. ركز معايا عشان اللي جاي مهم جدا. يلا بينا. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Das ist eine gute Idee. يعني هذه فكرة جميلة أو جيدة. Ich brauche eine Pause معناها أنا محتاج استراحة. Wann beginnt der Unterricht? Wann beginnt der Unterricht؟ يعني إمتى هتبدأ الدرس؟ إمتى هيبدأ الدرس؟ Wann beginnt der Unterricht? Ich komme gleich zurück. Ich komme gleich zurück. يعني سأعود حالا. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. يعني أنا لم أفهم ذلك. قربنا من النهاية. باقي 5 جمل. لو استفدت من 10 جمل اللي فاتت ادعمني باللايك الجميل ودعم وكلمة حلوة كده من قلبك في الكومنت. يلا بينا نرجع ل5 جمل التانية. Kannst du das wiederholen? Kannst du das wiederholen؟ هل يمكنك إعادة ذلك؟ Heute ist das Wetter schön. يعني الطقس اليوم جميل. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf morgen. يعني متحمس لبكرة. آخر جملة: Ich trinke Kaffee am Morgen. Ich trinke Kaffee am Morgen. يعني أنا بشرب القهوة في الصباح. أنا رايح فين؟ أنا قلت آخر جملة يبقى كده مش آخر جملة، إحنا في الجملة ال14. ركز معايا. Bis später. Bis später. أراك لاحقا. ودي الجملة ال15 الأخيرة. كده نختم الدرس. ما تنساش تشترك في القناة، فعل الجرس واللايك الجميل وتعليق حلو لو عجبك الفيديو. هدفنا نفهم اللغة مش نحفظها. لو في أي سؤال عايزينه ممكن تسألني في أي وقت. Wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit fragen. Okay? Bis bald.